أحبتي في الله جمعة دبرتيو يا دتن يرو في تيسو تجتو خطبة وجلال الرنتنا أمو خطبان تينيا متدورين إسيدا umrin te akkamitti dheeratti tajechuu wajjilal ay darsii qara'uun bartuun dalagaadha bara hibbati fillah malee cal janneetu mateenya innaa waa bar maali dalagaa tanuma maallaqa itti namaa kafalan san qofa beenaasa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar jechuun bar dalagaa bar umrin teenya akkaataa itti dheerattu yookaanuu ati habiibii fillah jiraattee hajaamtuun amata ati jiraatten odoo hin tahin dalagaa ati hojjattee fi kayyoo gararree qabduuni jiraattee jedhamtu Abii Bakrin Siddiq radiyallahu an eega inni aangoo qabate bar amata lamaa fi cinaa keessatti riddaa jarra muslimaa wal iyaadu billah zakaa hin kafallu je'ee warra kafre bar riddaa san dagaala itti kaasee jayshii Usaamaa radiyallahu an najaa baasee منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيسان ديبس غوتان سن أنغو إسا أمتو ملما في كنا قيسة تبر غوتان قدان سن إني لأحبك يا معاذ رجعونو أمتا ميكا أمتا كودجا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد أحبتي في الله جمعة دبرتيو يا دتن يرو في تيسو تجتو خطبة وجلال الرنتنا أمو خطبان تينيا متدورين إسيدا umrin te akkamitti dheeratti tajechuu wajjilal haasawni arran tanaa bikka isaatitti garuu yoo naa hayyamtan khadabarerra bakka takkaan akka gaaritti nu ibsuufat wantoota yeroo keenya akka itti hin fayyanne akka itti hin fayyadamne nu godhan keessa tokko alfaraagul qaatil raawwatinsa nama ajjeestuu waliin jenne raawwatinsi odoo nuti itti bayne qananii rabbiin guddoo nutti qananaawa keessa qananii tokko rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله وأكرم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أنني لما الرهدون المنما أنني لما سنخيستي دقتو لاجي أنني لما سنمال جنان الصحة فيافي والفراغ روة ساجي حديث بريدا نورا قلم فموك أبوخنا يرو حافظ ابن حجر طيب الله ثراء فتح الباري خيستي إبسو إبسيس أجائبات إبس قربان توكو فياك أباشو ملاجي قرو دلقا الراقي ماتي إساتي ججة هي وسمو ملاجي قربان توكو دري ساجي
hindalagadhu je'us ni danda'a garuu dhukkubsataa ta'uu malaaje dagataan namaa yookaanu gawwaan namaa kamiini beeytanii je kaduraa ta'us kalammadaa ta'us kanarratti yoo kaslaanate ati fayyaa qabda na'am maatiin tee akka nama duran dhaabbanne gabbaatee carraaqqattee falaxuu qabda garuu amataa gadaa ani biiziidha jechuun tun naman gaddisiistu maalirraa biizii dhuftee tafsiira daqiiqaa 45 irraa biiziidhaati darsii daqiiqaa 40 qara'urraa biizii ni taata wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru abadan namni biizii ta'u hin jiru fadhinnaa hin qabanne malee odoo fadhinnaa qabanne ani torbaan guutuu kootuuti darsii qara'isiin hin jenne namni torbaanirraa sa'aa tokko akkamitti waa'ee amantaa isaatirraa hin baranne ba oduu biidiyyoo deddeemanii dardaroota dhaabbatu maqaa nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maqaa isaaniitiin qur'aana keessatti taraa meeqa dhawman hadiisa keessatti taraa meeqa maqaan kiyya meeqa jee jennaan ijoolleen hin wallaallee boo billaahi aleek ootun nama qaanfachiise ka fayyaa qabaachuu raawwatiinsa qabaachuun wallaahi qananii guddoo rabbiin nuu kanne keessaa raawwatiinsi kun bakka saditti qoodama الفراغ القلبي والفراغ النفسي والفراغ العقلي راوتنس قلبي راوتنس نفسي راوتنس عيني راوتنس قلبي قلبي تن إيمان راوتو الرحم راوتنساتس إسغن مالك حكومك أكوالين جن قلبي تن موتي قامني بوليسي قلبي تولان أي موتين تولان Polisiin san cufaatu ni tolti mootiin bannaan polisiin baddee jirti tana rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam في المتفق عليه من حديث النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنهما وفيه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب نلقيا جي قاما كان خيس فون شيلچو نيادمو تاتو تكاجرا يو اسين تولتي قامني غوتون توله اسي وني تولتو ربي فاججموني اسي وني تولتو توبا داني تولت غم ربي ديبي ودان قامني غوتون توله واذا فسدت يو اسين بديو مالين بد شركي نفاق بدعاني بد قامني غوتون بديجرا ندغيا اسين تون قلبي داجي hammenya qalbii teenyaatirraa rabbi nu haa fayyisu dhukkuba qaamaa dhukkuba qalbii dhukkuba ayiliitirraa rabbi nu haa fayyisu isii wanni isii fayyisu tawhiida qulqulluu sani gama rabbii deebi'uudhaani maa min alquluubi qalbun illaa walahu sahabatun ka sahabatil qamar baynama alqamaru mudii'un idha alatuhu sahabatun fa adlama idha tajallata anhu fa adaa'a gabaabsineetuma walhadiithu fi sahih aljaami وفي السلسلة علي بن أبي طالب الرادف رضي الله عنه رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم قلبو تكاه وينتاني جيبر حال قلبي سنف دوميسي تهتي ملي بينما القمر مضيء نجي أدونما جئني خن إفجروا إذا علته صحابة جئني سمرا أكمتنو إفا أبلي ينخي خيساو هل كم كل أفريتي في كل شنيسر أكغارتي فابر hammanumatti duumeessi itti dhufe je yeroo duumeessi itti dhufe ni dukkanaa waka mal jechuudha akkanni iimaana qalbii teenya keessa jiru ka akkasitti ifu jiru yeroo nuti badii hojjechaa dhufne qalbii teenya san dukkana taati akka hadiisa biraa keessatti kaanat nuqtatun sawdaa'u fi qalbi xabii gurraattii san qalbii teenya keessatti argamti yeroo xabiin san heddummatte khayrittiin beeku hamtuuttiin beeku aboo guyyaa qiyaamaati jira jettan maal odeessita sinja maqaan isaa Muhammad Hakiim Ahmadii bari yoo laalte wanni iimaana keenya jabeessu khutbaa guutuu wajji laalle maqaa rabbiitii fi rabbii maqaa isaatii fi sifaa gararreetiin isa beeku rasuula keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam beeku uumaa rabbii tana xinxalanii laalu sunnaa heddummeessu dhikrii godhu du'aa'ii godhu
ilmi qara'u da'waa godhu waan iimaana keenya jabeessu iimaanni yaziidu bitaa wa yanqusu bil ma'siyah yeroo rabbiif ajjamaa dhufne ida'aa dhufa yoo dilii daleene irrachaa dhufa yoo qabrii dheene iimaanni keenya ni ida'a faraaga qalbiidha iimaana keenya jabeessuudhaani raawwatinsa qalbii san ajjeesuu qabna tan raawwatinsa nafseeti inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim nafsiyyaan tun aamira hin jenneen ammaara jee jallinatti nama ajajuun isii wasanarraa kadabare yoo rabbiidhaaf ajajamuudhaan yeroo teenya hin balleessine wa rabbil kaaba dilii hojjechuudhaan yeroo teenya balleessina rabbiif ajajamu tunis ni kutti tanta aylii tana hojjummees isii tana gaqqabaniituma waa laaluudhaa'uha ilmi namaa waa sadirraa dhufe ahibbatii fillah qaama ruuhe naf aylirraa dhufe qaama waan dachirraa bahuutuutu isa jiraachisa nyaata vaayitaamina qabu pirootiina ispoortii godhu qaama keenya waan miidhurraa waan hamarraa eenaan qaama bareedaa fayyaa ta'uu malu ruuhee teenya ammoo achii hidhufte nyaata achii malee nyaati tokko isii hin jiraachisu qur'aanaa fi hadiisa aylii teenya yoo itti dubbisne yoo itti qaraan ayliin teenya jabaachaa dhufti aylii tana warreen ibiddaa bar wal iyaadu billah suuratul mulk keessatti wanni dura zigaalan aylii isaanii zigaalan aylii isaanii oduuwwan kana gaafa addunyaa turre odoo hubanneeyii ja'an maalii fi dhufne ahibbatii fillah qabriituutun nama eeggata siraaxaatun nama eeggata mahsharaatu jira hisaabaa jira akkunuma dhufne gaayaan nuti dhufneef rabbi gabbaru gaayaan sanirra caaltu ammoo sodaa rabbii qabaachu aylii teenya tanaani bayin yoo aylii teenya hin hojjechisne ammoo khasaaraadha obboleeyyan kiyya ka islaamaa wanni nu ajjeese faraagaa waliin jenne faraaga kan dalagaa hin qabu jennee akkunuma taa'uun waa hin jirreen siin ja'a bara ahibbatii fillah hanka dalagaan san mul'attu amma hunnoo sane yeroo amatni haareeni inshaa Allah dhufte joollee meeqaatu jira ani digritti eebifameetin jira jettee CV isaaniif kannite hanqasuu bar ay darsii qara'uun bartun dalagaadha bara ahibbatii fillah malee cal janneetuma teenya innaa waa bar maali dalagaa tanuma maallaqa itti namaa kafalan san qofa beenaasa subhaanallah walhamdulillah walaa ilaaha illallah wallaahu akbar jechuun bar dalagaa bar toltun nama ajajjee hamturraa nama dhorkuun bar dalagaadha ummaa ta'e meeshaa guddaa qabdee kadeemu jirtu maamaa naatu sirraa qaba jettee bar ummaa islaamaatiin baana ummaa ta'e tasa deesse qofan baanu isii gargaaruun bar dalagaa bar mindaa rabbiirraa itti argattaa bar ahibbatii fillah tan jilsatul istiraahaa boodaan maaltu tuutu umrii teenya dheereessaa kajo san wajjilaallaan isinin jaa anis kanin dubbadhe isinillee warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa guutu nu cufaatu rabbii yaadaa muraada keenya rabbi nu haa guutu hamtuu cufaatu rabbi nurraa haa qabu khayrii cufaatu walitti nu haa qabu dhukkubsataa keenya cufaatu rabbiin nu haa fayyisu warra nurraa dhukkubsatuutu jira rabbi isaan haa fayyisu madaa isaanii madaa heenaa rabbi haa godhuuf gogaa isaanii irra caalaa gogatti rabbi haa jijjiiruuf dhiiga isaanii irra caalaa dhiigatti rabbi haa jijjiiruuf obboleeyyan keenya warra hidhaa jiruutu jira rabbiin hidharraa baasee rabbiin haa gammachiisu ulamaa'ii rabbaanii ana ja'amteetu mana hidhaa keessa jira rabbiin ulamaa'ii teenya san mana hidharraa baasee rabbiin haa gammachiisu warra jiru ammoo umrii dheertuu barakaa qabdalagaa gaarii waliin rabbi haa kennuuf obboleeyyan keenya biyya filistiin keessatti warra dalaramu jiru rabbi isaaniif haa tumsu yahudaa fi deeggartoota isaanii cabsee rabbiin haa gammachiisu nuti ammoo laafintii teenya tana guyyaa qiyaamaa rabbiin isinii dabaree warra jeen irraa rabbiin haa taasisu tuubuu ilallaahi wastaghfiruuh الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون عباد الله
فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أحبتي في الله أبياء المنامات جرو دنياتنا نجالة المنما جرو دنياتنا جالت شوخيتي فينكم تمتني بيتا umriin isaa akka dheertuu taatus ni bada tanaafis hin komatomtu garuu duuti yeroo garii mucaa dardara amata 20 qabgootee kararraa hunnoo sabiiliin qabrii namni gageessin umriin teenya akkaataa itti dheerattu yookaanuu ati habiibii fillah jiraattee haja'amtuun amata ati jiraatteen odoo hin tahin dalagaa ati hojjattee fi kaayyoo gararree qabduuni jiraattee ja'amtu yoo amman tana fakkeenya tana laalte waan ajaa'ibaa bar saayinsii fi teknooloojiin ha guddatte waa lama sii godhuu hin danda'an dullacha dardara godhu abadan hanqa feete saayinsiin haa guddatu numa siin goone nama tokkoo fi du'a jidduu seenus numan dandeenyeen siin ja'a umriin ati jiraatte ja'amtu hammam takka dalagaa gaarii daleede habiibii fillah nan deeggartu rasuula rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam umri isaan jiraatan bar amata 23 bar amata 23 63 du'an bi abi wa ummi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amantaa islaama irratti inni jiruu isaa guutuu islaamaaf jiraate khalli balak odoo jolleetiin raayisin ja garuu amantaa islaamaa amata 23 keessatti waan isaan godhan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aboo namni amma addunyaa irra jiru kanaa miti tiriliyoonaa miti boo kwadiraatiliyoon jetta aboo lakkoofsa guddaa sayyaamii gaasii qara'eeti aboo dalaguu ni dandahani aboo bar ganda dambalii shirkii qofaati tawhiida deebise jara dheengadda loonii fi gaala eeguu turan amata 23 jechuun bar amman tana waliin gatii amata qabuu miti bar jara dheengadda loon eegu gootoolee ilma namaa godhee habaase rasuula rabbiitiin siin ja'a sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hayyoon isaanii maal turte yaa qawm quuluu laa ilaaha illa allah tuflihu haqaan gabbaramaan allah malee hin jiru jaa ni milkooytanii aboo rabbiin addunyaa fi aakirattuu isin haa milkeessu amata 23 keessatti gootoolee san nuu dhiisanii deeman abii bakrin siddiiq radiyallahu an eega inni aangoo qabate bar amata lamaa fi cinaa keessatti riddaa jarra muslimaa wal iyaadu billah zakaa hin kafallu jedhee warra kafre bar riddaa san dagaala itti kaasee jayshii usaamaa radiyallahu an najaa baasee manhaja rasuula irratti sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ka isaan deebise gootaan san aangoo isaa amatuma lamaa fi cinaa keessatti bar أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيصري في جر غرغدان خهلة مقايسا يرونك أمتا كدني في باتي جها خيستي أمانتنا أكا أمانتنا خابيتي قبان جرتوا بي إسلاما دي دمي أفريرتي خليفة مؤمن توتا جئ خياما أمتا كدني في باتي جها خيستي بر حبيبي في الله أنا في أتي إسلامنا قيس أمتا ميك أولين جر نمان كام فتشيسو نمان كام فتشيسو معاذ ابن جبل أبي عبد الرحمن الأنصاري عليه من الله رضوان أمنتا إسلاما يروك إيبلو قربان برخاك أبوكم حديثة إبابي شنتمي تربا مدبرسي أمتا كود سديت التك إيبالي أمتا صدومي أفرد نرتك كادا غافدو أمنتا إسلاما خيسا أمتا كود جهد أفقل كل جرات والله الذي لا إله غيره الدخيات اتنك أنفت والله يا معاذ إني لأحبك جئني بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أدو معاذ رضي الله عنه والله يا إرجماء الله سنجال اللاجئين وانما عجائبو متقى إسن شفاتو رسول صلى الله عليه وآله وسلم أنا إسن قافتي إن جالتنيني هاي غوتان قدان سن إني لأحبك يا معاذ يروجونه أمتا ميكا أمتا كدجا أنا في أتي خنو لك وانتبيقي أمتا كدشان الرانو لك وانتي يو أمس صدمتاتي أمتا كدشان أمنتا إسلاما خسجرات تيجفاقا المعاجن نبوكم جن ربي سترين ورانفوريني
مالقوني أمنتا إسلاماتي أبو والهاقاف أنه مسجد خيتي في حواس خيتي شوفني خيتي مالقوتي أتيس غندا بررادوتي مالقوتي غندا خيتي حواس خيتي جولي غندا خيتي نمني توكو حركة خيتي رتي أمنتا إسلامات أبتي فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من همر النعم جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في الصحيحين سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه علي نكنا جاء رضي الله عنه الله أني سيغا هدا سببا خيتتي الله أن غرباتك كسيك أجلتوتو إرسي جالا غالوتي ديم توسن أبچورا يوخانو غالوتي ديم توسن صدقا خنن چورا غافسن وانتقالين غالوتي ديم توسن أمان تنغا طيارة هجل نقا V18 طيارة والانتقوداني والله طياراتك أني أبا قرنو رحمة ربيتين مليون جهاتم تجتون أغربيخ تبرسناليتين أسوابيخ تلولامبان وان مليون جهاتم من سنر غربان توكو سببا خيتيو إسلام أتمتا إيرا كل لكان أنا متيو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هرتني إسا خيسابات بوتون إسلام ملغوني أمنتا سلاماتي الشبل الصغير عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه رحمة واسعة أمتا لما خيستي وان حجته قبهتي بر دبت بر خدوبت منبين غابة سنيغة برنا أينو توتو لكين الرجرتي بيت المال الله لكين تيسن شفاتو إسن الراخ فلم تيجين أبو قبه أما أصبر ترى لما دا ديما فيتني بيت المال لك أفرد يو ديما فيتني تسنير تسي أجائب دو برنا أينو توتو حجي لكوفت نوتي بيت المال الرامال لك أفرد حجي لك تسنير نما أجائب دو جرا قبه واندلات فوده هندن ديني أينو جنان دردروني هركباسا ديما بيت المال لك أفرد أجئين أما تدبتو خيست أما تكوما خيست أمل لما خيستي أمل لما خيست بالله عليك ilman kula takka dhiise yaa ilman khiyya horii kana cufaan isinii kanne an ibidda akkan seenu feetanmo horii kana cufa an rabbiidhaaf kanne isin ammoo yoo nama gaarii taatan rabbii tuutu isin tajaajila abbaa keessaniif hanfiltan jennaan yaa abbaa keenya ati jannata akka seentu feen horii kana cufaatu rabbiif kanne jennaan isaan rabbii tuutu isin tajaajila jenne tokkoon isaa ilmaan isaa keessaa gaala kun takka karaa rabbii keessa sadaqaa kannachuutu yoo abbaan gaarii ta'e bar ilma dhoytii bar yoo ati gaarii taate abadan ilmaan kee hin dhiisu rabbiin khayru marratti sii godha tokkoo isaa farda dhibbata karaa rabbii keessatti kannachuu ture mootii dabarteerraa maqaa isaatiin na jalaa gale amma ilmaan kudha takka miliyan lama wajji dhiise والله مليون لمن سنشوفاتو دارا غدني مالك سنغافا سندهبا بي صدقه خدتنين اغريدي ابان غارين تر عمري تيتي خايوتيني احبتي في الله جيرات جام تمله عمري امان تنجراتني حديث بريده خنن خطبات نور عابد رسول ربي صلى الله عليه واله وسلم والحديث في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اغتنم خمسا قبل خمس واشن أدو ستهن ابن درت واسن شام مدوجي فياتي أكوان درت فياتي أكوان درت شام مدوجي أرانتنا يرو بقنا خيتي odoo hin heewasamne dura sammadhuun jiruute odoo hin duune duratti jiruute ammaan tana sammad nu cufaatu amma fayyaa qabnaami ammaan tana ibaadatti jabaachuudha booda duune rabbi irji'uun in jirtu irji'uun namni si deebisu hin jiru la'allii ja'a barsanirraan barkasi ajaa'ib nin dalagallee nin saa jirti rabbi bira وشبابك قبل حرمك دردرماتي أدوهم دلهم ندرة أمانتنا إبادتها جبان وغناك قبل فقرك درماتي يو أرانتنا ربي هوريسي غني قرقودا هنتين هورين في تنسى نمي كبيتا ملياردير ورطوري أرانتنا هنجيرو هورين خبانكي خيسا جروسان كإلمان خيتيتي
خيبر خنو أكنا جتة في تنصف رسولات صلى الله عليه وآله وسلم أتشي خيسا وان شننتن رمضان خيسا وجلال لجر oduu arra jiru duuti oduu nutti hin dhufne haasaaman arra dalagaa hin qabu jettee aaruu marta boruu biizii si godhee masgiida irraa si hambisaa bar nama meeqaatu tuutu mallaqa je'ee walau basatallahu rizqa li ibaadi labaghu fil ardi je'ee bar amma mallaqa ja'a gaafa kan rabbiin hogguma takka itti cabsinaan akka gurbaan je'e iskaaniyaa takkaan qaba anaa bisalfin dura saahiba turree je'e amma iskaaniyaa torban qaba salaata dhiiseetiin jira je'e mallaqa jetta yeroo gari nama dhabamsiisuudhaaf nama bana injiru sambooda GPS mallam funyaanin nama haabuun sin jaaba gaafan dulloomeen toobadha maaltu fide gaafan dulloomeen toobadha ammuman tanaan toobadha malee akkanaan isinin jaayoon dhugaa qunnama rabbirraa yoo dogoggore hammeenya nafseetiyyaatiif sheexaanarraa karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani itti hojjechuu dhaburraa allahan intifa isiniif karaa jannataa dildila isiniitii ani ibidda jahannam keessa na darburraa is allahan intifa anis khanin tu barsillee warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu aboonu cufaatu rabbii yaadaa muraada kan rabbi nu haa gootu umrii dheertuu barakaa qab dalagaa gaarii wali rabbi nu haa kan hojii nuti daleeyni cufaatu rabbiin anaaf jecha daleeydanii warra je'in irraa rabbi nu haa taasisu ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbi nu haa kan اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واحمل الاسلام في كل مكان يا رب العالمين اللهم بك نستنصر فانصرنا واليك نلجا فلا تردنا خائبين اللهم كن لعبادك المستضعفين المسلمين في كل مكان اللهم ايدهم بتأييدك اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم ادفع الظالمين بالظالمين ونجنا من بينهم سالمين اللهم سلط الظالمين على الظالمين ونجنا من بينهم آمنين اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم اغلل عددهم اللهم فل حدهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم ارسل العذاب اليهم اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لاعدائك يا رب العالمين اللهم انزع ملكهم لا ترفع لهم رايه ولا تعقق لهم غايه واجعلهم لمن قبلهم آية يا قوي يا عزيز يا ذو قوة المتين يا رب العالمين اللهم انصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف فينا ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله